Iya ge. Ngahaturanan linggih Resin Rada kalih Batara Indra anu dina waktu ieu sasat maglaran Kakang Panjin Radaya Allah dalah. Hayung Agung ya babar wite samia rempel godonge pang-pange sekar mekar inggali ya inggali Hayu Agung Baparwite samya rempel godonge samya pang-pange sekar mekar inggali ya inggali andele si pandan arum si pandan arum banglus lampahipun
dijonggring salaka sawarga Maniloka di Karaton Bali Mercukunda yang otipati jagat nata Batara Guru sampun lumungsur saking Keraton Himawat Karaton Kasucian saiki sampun wonten Keraton Bali Mercukunda ngahaturanan linggih Resin Rada kalih Batara Indra anu dina waktu ieu sasat maglaran Kakang Panjin Radaya Allah dalah Kesenian Sunda Purwani urang sabangsa urang sami raksa Pak Haji Sidi hiji bangsa hiji basa sareng seni budayana sangkan seni ngabudaya urang sami mumulena Angguna sirit ditaliti tekad ucap beat budi sugi bait takwa kayang widi Semahong arsana maya semah pun kakang aidina dampa sampean pengersa adi guru ujas tuti sampean ditampi dening tangan lor kiwat tengen simpun plungi hati punding mastaka mangga lingi mangga ya Pindra urang teh warga negara hayu ngamu mulai nagi ngesian kemerdekaan Pak Haji Sarip ku karya anu pinuki warga seni Padalangan mere contoh jeung atikan ante ingkar diaturan nunjang kana pangwangunan Jelma sebunyi biasa sama tersusah nyar kibara waktu dia sikuhalo wadi asik kasasa tersusah nyar kipaya kasihku Allah sembah kapihatur kuhanyuk panjenengan Ramadewaji Indra ditampi nuhun pujastuti hidup ku ama timala mangga lingi kuhanyuk panjenengan Rama Uwa Indra anak king nuhun kasep nuhun mangga lingi